No other mass name or whatever reason it may be. Actually, kubi no kakara sora alai dekhe. Tino no sora wo. Apno kari bate ko ni visi rogo bongza, but apaka kise angza. PM AYG 2 not to ye. Kamu mana zengzalangi to beneficiaries selection not to. Tabuk tamong khanai di. Chini kakara sora wo Simino, as many as 44 beneficiaries rock. Koroksa, te koroksa ni job card by money tung. Omte hekebano ulda pulda angza. Bos daga tamung kabang saimia, but definitely the kleiner rock, sititui, siatui, whatever it may be, problem ang kahit sa ago. Abun no tui no kita sung rectify kanya family ago, but pelai kena difficult because ane bumungui. Te khorsa borok na hari tongkha bini bummungi te khorsa borok na hari tongkha apna bahike solve pen angsi usagano sing video be koglam salai jak video to sau norok je man yarok the genuine man yarok din least really sing nai tamuk laiman egudung li tini ang tumung saya ke 29 jona sini kakrasara bisini tei nonosara bisini 10 jona genuine borok tamu reason ni saimi ase tiaba physically borok nok mania ko tinisin jona tei PMAY 2.0 obo borni list kare borne bumuk sokpaya so singabno note down khlaika resolution na harjaka abo mandeo submit khlaikatna naidi definitely o jaga kuno problem tongo irregularities tongo scam pun ngi man abo tang saimia but definitely not thing ni kogya Monday wo atau Tuesday wo ang video be koglam salai nai abna sampai ke fix hai man tiaba khorsa borok ni to khorsa na bum mungi te khorsa ni job ka tonga ni kogya